Yebaba we finali twari dutegereje yahageze. Bakunzi ba Ruhago, kuri uyu wa kabiri ni ibirori bikomeye aho hazakina umukino wa nyuma w'igikombe cy'Amahoro. Ikipe ya APR F.C izacakirana na ESPOIR F.C kuri stade ya Kigali saa 9:30. Ninde uzegukana igikombe? Uyu mukino uzabazirizwa n'undi wo guhatanira umwanya wa gatatu uzahuza RAYON SPORT n'Amagaju FC saa 7. Iyi mikino yose izacaho live kuri Azam TV. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.